سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر منيو تايو لو من ريو عرستي حدا كابتي كابوغن عقرقرن زي عرف زوبا قرن أفريقيا بفلاي دما أز حسيروان نابا أساز خيزولو كاب ناي السودان كي أغلنا ناي السودان قداي معلا بخير هو بغلو حجي دما إثيوبيا بقداي ناي تقراي قرب عريفانا تبالت حجي أب حدا أزيو حدا جنيا كوينات حد قصا تمرش كم زلا زتفلاليو حبريتان أتنتنت بوليتيكان زحبرو زلوي سلازي إذا كنت بفلا بكل الأمحار زكاية زلو انتهي مخانو نبي قصي خيط كم زلو أمتى بس يخم زلون كسب كندي حدا جنيا كون كم زغلن أبزو أنا زد ما من قستابي انتهي سقوم تتصل زو سدي زيادة أميديا أنا عالم بزع زر بلزلون رينا بتوسع قدما بتكالك فالنا إذا فيديو دما برايم مينستر أبي بزعبا ناي ودب قدا سنتن سقطنا إثيوبيان ودب نمركب كتقوملو تخيل بسلاماوي يقوم بحيلي تبلو زنبرت مجلس هيبلولو انتهي مخانو كنرينا مريج أنا ودب كنت تقبر لاون أبدا حد كنرينا so لايك جبرو نز channel support جبر please كسب مودة تدما تخطاتلو مجمريا what's happening أب إثيوبيا سكبزيا حتى ريبورت خنجمر قرب أبديت كنباكم باقيرنا نكسلنا شو experiencing fierce. Ethiopia's Amhara region has recently turned into a battleground. Major towns are experiencing fierce fighting between local militias and government forces. Prisons have been breached and even airports have been closed. So what is the root cause of this violence? Well, back in April 2023, Ethiopia's government decided to merge regional special forces with the army or police. Now, these regional special forces consist of paramilitary groups from each of Ethiopia's ethnic regions, and they so بحثر دبله إذا كنت هتابيت أب كل الأمحار قاتي مزولو أجرجر ويكا دارجا كينات حتحدون كتبلت خليها مخنياتو أبزلن كان بزحي وتون حالي قلو so ما بقى سنة إذن تايون دحريلنا أول أربعة نقل تشن أسران سلسن برايم مينستر أبين منقسناتون تفضل الله منقس مالتيو كله أبتي كل لا زولو سراويت عدك أريدو مس سراويت نايت هاجر كتسنبر على الزبل كفالنا تدماء بحريت ونكن رينا أبزلن كنه هذا عبوة هدراوي عغمي أمر ريغلو سلزي أبايا تجمر تاكونت أبايا كونت تجمر التي تنشنز نبره نخطوكوس زجبرت نطبيعني رتا واجت يامبر التزعبي أبتكوينات ناي تجراي زنبره even كأنه كوينات ناي تجرايون كل الأمحارة دليتاتو كالكم زنبرن زي أب نفسه كف كل زول سراوي دما أبقام ناي تهاجر زنبرن كابنو وحدث أنا مخانون يزنجر سلزي أبتا واجناتو እቶም ፓራሚሊተሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ምልሻታት ዕድቆም ከውርዱ ኣለዎ ስለ ዝበለ እቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ ድማ ነዚ ተቐበልዎን እቲ ምክንያት ዘቕርብዎ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀላይና ወይ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣብ ውግዝ ፀቢድናዮ ዝነበርና ሓይሊ ጌና ሙሉእ ዕድቆ ኣይውረደን ወላ እኳ ኣብቲ ናይ ውዑል ናይ ፕሪቶርያ ዕድቆ ከውርድን ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ክእለን እንተነበረ ስለዚ ንሕና ንረብሓና ነዚ ዞባና ነዚ ክልልና ውሕስነት ዝበና እዚ ምልሻናትና እዩ ይብሉ ኣለዎ ነቲ ፋኖ ማለት እዩ التفانو دما التقرب أسكا في قدايناتو أبتحت حاجة زي بحاجة مرحنا زخيدة يكونن دارجا أورجنايز زي كونه جن حيلوت هذا رو حيل زلو زيادة دما بتكوينات مس أبتجرايز نبرة كوينات حاجة نخرج قبيلة فدرالو منجس بزح أسوارن بزح ترينينج هيبونير سلزي حدا جنيا أسوار ونز حزيو هجي نغتل تستور نزي مس. Herein lies a problem for the Amharas who feel the changes would leave them exposed to attacks from other regional forces. The proposed changes acted as a catalyst. Tensions began simmering, giving rise to on and off clashes between militias and government forces. This resulted in the assassination of the leader of the ruling Prosperity. So أبزيا فيديو أبزيا ريبورت زيا كن ملساينا حنتاجر داسيت أبزيا لين كان زجاجة مدكن كن ري كبسة فلالي مع كنات هي كم سألكم وراي لي دما مغنياتو حدا مع كن در سمعك ناتو علامات كالك خونسل زغل ما تكونت أمازيز خجاجة كغلي so always try to check several sources زي ما أجد داسيو أبتي أب بفلا أبز حجي ميدياتات نستفلالي علامة خسر حلو سلزخولو let's listen to this one now. And now let's turn our attention to Africa, to East Africa this time. Our story tonight comes from Ethiopia. It is Africa's second most populous nation. It has declared a state of emergency. Violent clashes have erupted in the country again. Until 9 months ago, they had a civil war going. That was in the Tigray region. Now the neighboring Amhara region is on fire. Clashes have been seen for months now. Things are steadily getting worse. Tensions began escalating in April. Last weekend, things came to a head. Let me give you a quick timeline of recent events. On Friday, Prime Minister Abiy Ahmed declared a state of emergency in Ethiopia. Then reports emerged of Amhara people being arrested in large numbers.
This is from across the country, across Ethiopia, but especially in the capital. So እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሲሪየስ ከም ዘሎ ንኽርዳእና ሓበሬታ መጀመርያ ኣብዚ ሓለፈ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ከምኡ እውን ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኢመርጀንሲ ወይ ከዓ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲስ እንታይ እዩ መንግስቲ ፍሉይ ዓይነት ሕጊ ወይ ከዓ ፍሉይ ዓይነት ኣካይዳ ንክገብር ስልጣን ዝህቦ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኣዊጁ ኣብቲ ቦታት ድማ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ድማ ብዙሕ ሰባት ብድሮንስ ወይ ከዓ ፓይሎ ዘይብለ ነፈርትን ብካልእ ዓይነት መሳርያን ከም ዝተሃረሙን ኣብቲ ዞባ ድማ ብርቱዕ ግርግር ከም ዘለዎ ኢንፋክት ብዝሓለፈ ሰብ እውን ኣብ ተፃሓሓፍናዮ ሓቢሩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሕና ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ካብኡ እንተዘይከፈ ኣይፅብቕን እዩ ኣብ ግራውንድ እውን ዝብል ሓበሬታ ኣነ ብካልእ መንገዲ ዝፈልጦ ሰብ ከምኡ ኢሉ ሓቢርኒ ብካልእ ዘራርባ እቲ ኩነታት ክሪቲካል እዩ ዘሎ ወላ እኳ ዕፈና ናይ ኢንተርነትን ናይ ሓበሬታን እንተሎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ብቐሊሉ ክብእስ ይኽእል ይብእስ ከም ዘሎ ኣበይ ክትሪኢኹም ሕጂ ስምዕዋ እንታይ ኣጋጥም ኣሎ ወይ ክሲ ወይ ሓበሬታ እንታይ ዝብል መፅእ ኣሎ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍሉይ ኣብ ካልኦት ዞባታት ድማ ይእሰሩ ኣለዉ ናይ ፖለቲካዊ ፅልዋ ወይ ሓደገኛታት ክኾኑ ዝኽእሉ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ዘዘክረካ ሲቪላውያን ሰባት ብናይ ውግእ ወይ ከዓ ብናይ ፖለቲካ ኣሳቢብካ ምስዓር መጀመርታ ስቴፕ ናይ ውግእ ማለት እዩ ኣሽሓት ዓመታት ከይከትኩም ቅድሚ 3 ዓመት ወይ 2 ዓመት ንተወለድቲ ክልል ትግራይ ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ፕሌይቡክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እቲ ውግእ ናበይ ከም ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ መንገዲ ዝኽተል እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ሲሪየስ ዝገብሮ ሓደገኛ ዝገብሮ ሰብ ድማ ብዕቱብ ክጥምተሉ ዘሎ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ድማ ብውግእ ዝፍታሕ ከምዘየለ ትማል ርዮም ነይሮም I don't understand ክሳብ ክንዲዚ ድዩ ድንቁርና እኳ ክትብለ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ተራ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ርቀት ዘድልዮ ኣይኮነን ዋላ ሕጂ ንሂሮም ውግእ ይጅምሩ ኣለዉ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ ዓመት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ነዚ ሕጂ ረጊፆም ዝነበሩ ካብ ጌጋና ተማሂርናዮም ክብሉ ክንደይ ግዜ ግን ካብ ጌጋኻ ክትመሃር ትኽእል ድሓ ንመለስ Capital Addis Ababa. Now Ethiopia has many ethnic groups. The Amhara are one of them. In fact, they're the second largest ethnic group in the country. They make up almost 27% of Ethiopia's population. So to target these people, the Amhara people, is a dangerous move. The Ethiopian government is denying it. They've rubbished the reports of mass arrests. But here's what else has happened. On Sunday, the government conducted airstrikes, again in the Amhara region. This was in the early hours of Sunday morning. 26 people were killed in those airstrikes. More than 50 others were gravely injured. So, ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ካብቲ ምናልባት ዛኪላ ትብሎ ዘላ ተንታኒት ፖለቲካ እንታይ ትብል ኣላ ኣምሓሩ 27% ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዮም ብካልእ ኣዘራርባ ሓደ ስልሲት ኣቢሎም ናይቲ ሃገር ህዝቢ ዘለዎም እዮም ፖለቲካዊ ፅልዋ ቁጠባዊ ፅልዋ ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ሬላቲቭሊ ፅልዋ ዘለዎም እዮም ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ወላ እኳ እቲ መንግስቲ ትራሽንግ ተገበሮ ከምዚ ዘይቅበሉን ጌጋ ሓበሬታ ከም ምዃኑ ኢትዮጵያን ወይ ኣምሓሩ ተወለድቲ ኣምሓሩ ይእሰሩ ኣለዉ ንዝብል ሪፖርት ፀብፃብ ክነፅጎ እንተፈተነ እዛ ኣካይዳ እዚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣምሓሩ ብዙሓት ከም ምዃኖም መጠን እቲ ኩናት ወይ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንውሕዳት ክትዕምፅ ትኽእል ኢኻ ጀነራል እየ ዛረብ ዘሎ ንውሕዳት ክትዕምፅ ትኽእል ኢኻ ሓደ ርብዒ ናይቲ ሃገር ክኸውን ዝኽእል ሓደ ልዕሊ ርብዒ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ግን ዓሚፅካ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ትብል ዘላ ተወሳኺ 26 ሰባት ኣብ ጋርዲያን ከም ዝወፀ 26 ሰባት በቲ ናይ ነፋሪት ደብዳብ ዝተኻየደ ከም ዝተቐትሉ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ ሶ serious situation in Andhra Jalana. They were gathered at a crowded town square. The target of the airstrikes was a local militia. They're called Fano militia. They've been accused of inciting unrest in the region. And then yesterday, Ethiopia's parliament approved the state of emergency. Related peace and security issues shake the constitutional order, present a danger to the sovereignty of the country and public peace and safety. Therefore, to stop the situation, declaring a state of emergency has become necessary. So why is violence in Amhara on the rise? What has led to this present situation? Reports say the present conflict has its roots in the Tigray War. Tigray is Ethiopia's northernmost region. It shares a border with the Amhara region. The Amhara people were caught in the crossfire in Tigray. Some, in fact, even decided to participate. Local brigades, like the Fano militia, fought in the Tigray War. These fighters used to be allied with the government in Addis Ababa. They pushed northwards. They captured territory in Tigray. Some of them saw it as land grab. They thought it was reward for their service to the Ethiopian government. But that was not the case. When the Tigray War ended last November, the regional borders went back to what they were. So no new land for the Amhara militias. They weren't happy with this. And what the government
ሓደ ካብቲ ብዙሓት ክኢላታት ፖለቲካ ዝትንትንዎ ናይቲ ዞባ ይኹኑ ብዓለም ለኸ እቲ ምንጪ ናይቲ ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ምናልባት ንነዊሕ እውን ክኸይድ ዝኽእል ኣርእሲ እንተሎ ጉዳይ ናይ ክልል ትግራይን ጉዳይ ናይ ክልል ኣምሓራን እዩ። ንሱ ድማ ኣብቲ ክልል ዶባተን ወይ ከዓ እዚአን ክልላት እቲ ፀገም ናተን ወይ ከዓ እቲ ሓደ ብዙሕ ግዜ ከሰሓሕብ ዝኽእል ነጥቢ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብቋንቋ ሓደ ብሄር እዮም ዝተፈላለዩ ብሄራት ስለ ዝኾኑ እቲ ክልል ድማ በቲ ብሄር ዝተሃንፀፆ ስለ ዝኾነ እዚአን ክልተ ክልላት ድማ ናይ መሬት ናተዩ ይብፅሓኒ ይብፅሓዩ ዝብል ናተዩ ዝብልዎ ቦታታት ኣለዎም። ሓደ ካብቲ ቦታ ድማ ኣዝዩ ናይ ሕርሻ ቦታን ልሙዕ ቦታን እዩ። ስለዚ ድሕሪ እቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ወይ ካብቲ ኖርት ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ውግብ እቲ ክልል ኣምሓራ ነቲ ቦታታት ዝበሃል ዘሎ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎ እቲ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ድማ እቲ መሬት ከም ናይ ቀደም ዝነበረ ክገብሮ ከም ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ትብላላ። ስለዚ ኣምሓራ ነቲ ይብፅሓና እዩ ቀደም ህወሓት ወይ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ስልጣን ከሎ ካባና ዝመንጠልዎ መሬት እዩ ዝብልዎ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ተቆፃፂሮሞ ዘለው እንድሕር ዕጥቆም ኣውሪዶም እንድሕር እቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣቢ ሙሉእ ኣፅዋር ምውራድ ናይ ምልሻታት ተገይሩ እሞ ሰንትራል ሓይሊ ኣብ ነፍሱ ተገይሩ ነቲ መሬት ንተጋሩ ክመልሶም ይኽእል እዩ ዝብል ፖለቲካዊ ጥርጣራ ኣለዎም እቶም ኣምሓሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዕጥቅና ከይውረድና ከለና እቲ ፌደራል መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከነፅረልና ክኽእል ኣሎ። እቲ ስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ ክግበር ከሎ እውን እቶም ኣምሓሩ ከምቲ ዝድለ ኣብቲ ጣውላ ኣይተሳተፍናን ናትና ሓሳብን ናትና ድሌታትን ድማ ኣብ ግምት ኣያትወን ዝብል ፀገማ ቅሬታ ኣለዎም። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መበገሲ ፀገማት እዩ። ፅንሄልና ክንሪኦ ኢና እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ did not help. It wanted to absorb local militias into the armed forces to reduce their power and influence. The militias resisted. In April, a senior official from Ethiopia's ruling political party was killed. It is believed to be the work of the Fano militia. The government responded. And since then, there have been clashes. And while the parliament approved an emergency, it also warned against resorting to violence. To solve this issue justly, the solution is not to use military power like it was used in another part of the country, but rather political dialogue. The beginning and the end of the problem is political. That was Ethiopia's former foreign minister. He's also served as the president of the Amhara region from 2013 to 2019. He says the solution is not another civil war. The solution is dialogue. But you see, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has a complicated legacy. He won the Nobel Peace Prize. He's hailed for ending a 20-year conflict between Ethiopia and Eritrea, their neighbors. But he's also the man who oversaw the Tigray War. It was brutal and deadly. Ethiopian soldiers have been accused of running riot in Tigray under the watch of their peace laureate Prime Minister. And now another region is on the brink of war in Ethiopia. So, እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና very critical ዝኾነ situation እዩ። ምክንያቱ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ፖለቲካን ዳያሎግን ዲስካሽንን ዘተን ስምምዕን እዩ ክኸውን ዘሎ ኣብ ጣውላ ክግበር ዘሎ ብኩናት ክፍታሕ ከም ዘይክእል ዝኾነ ይኹን ፀገም ብፍላይ ከምዚ ዓይነት complicated delicate ረቂቕ ብዙሕ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ዘለዎ moving parts ዘለዎ issue ብብረት ወይ ብውግእ ክግበር ኣይክእልን እዩ። እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ሜንታሊቲ ናይቲ ሕብረተሰብ እውን እዩ ዘርእየካ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ ብጎነፅ ብሓይሊ ጥራይ ክትፈትሖ ምፍታን ብሓይሊ ዝፍታሕ ፀገም የለን። እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ኣብ ግለሰባት ኣብ ማሕበራት ኣብ ዓድታት እቲ ህዝቢ ነዚ ኣብ ርእሱ ክሳብ ዘየተወ ዝፍታሕ ሽግር ክህልወና ኣይኮነን። ክንድምንታይ ዕቤት ኣለዎ እቲ ፀገም ክንድምንታይ ከቢድ እቲ ፀገም ብብረትን ብባእስን ዝፍታሕ ፀገም የለን። ምክንያቱ እቲ ብብረት ጅምሮ ዘለኻ ኣብ ጣውላ ኢኻ ክትውድቕ ሰብ ከሲርካ ኣፅዋር ከሲርካ ትሕተ ቅርፃ ክሲርካ ህዝብኻ ኣጥፊኻ ህዝብኻ ሎት ኣጥፊኻ ኩሉ ነገር ብፍላይ ከዚ ኣብ ሓደ ሃገር እዩ ክልቲኡ ነቲ ሃሪምካ ሓደ ቃንዛ እዩ ዘለካ ነዚ ኩሉ ዕኒኻ ሽዑ ኣብ ጣውላ መፂኻ ኢኻ ትፈትሖ ክንደይ ግዜ እዩ ከጋጥም እዚ we don't understand ኣፍሪካ ህዝቢ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ምዝጓሃየ እዩ ብፖለቲከኛታት ናቱ ስለምንታይ እቲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ናብ ኩናት ዘምርሕ ፖለቲካዊ መፍትሒ ስለ ዘይብሉ ይኮነን እቶም መራሕቲ ሕድገታት ንክገብሩን ሽግሮም ኣብ ጣውላ ንክፈትሑን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም መራሕቲ ስለ ዘይጉድኡ ልትው ኩናት እቲ ኩናት ነቶም መራሕቲ ኣይትንክፎም እዩ ንሶም ቅድሚት ከይዶም ነቲ ብሬንን ነቲ ከላሽንን ወሲዶም ተሓዋ ብርእሶም ዝፈስስ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይመሃለዎምን
كال ريبورت دما هنرينا قدمنا ابتنا عصب قداي مخادنا. Let's listen to this one. حتر بزبالة that's going to be our third report and that's it. But the federal government says it's detained only 23 people. Authorities declared a state of emergency in the Amhara region earlier this month after fighting between the army and rebels known as Fano. Rights groups say ethnic Amharas are being targeted in the mass arrests. But let's get more on this. We are joined by Samuel Getachew. He's a freelance journalist who's live for us in Addis Ababa. What more are you hearing about the arrest? Let's hear this one. Well, let's get more on this. We are joined by Samuel Getachew. He's a freelance journalist who's live for us in Addis Ababa. What more are you hearing about the arrests in the capital? Well, we have heard from the Ethiopian Human Rights Commission that has confirmed that there has been a mass detention of Amharas accused by the Ethiopian government of siding with Fanos. Fanos are loosely managed a movement-like organization that Amharas have used to try to bring their own perspective to the mainstream. They were an ally of the government. Now they are seen as a threat to the security of the country, according to the Ethiopian government. And that's the action that the Ethiopian government is saying they've taken. Yeah, the latest tensions follow the government asking regional defense forces to give up their weapons. So, تي معترتي عباد دي ساباز كهاد زلو تمنجس انتهي زبلو زلو زياتهم أبالات نايت فانو زبحال وتعدروا مليشا السدما نتي كنتات نتي قاب تفتيرو زلو تتكيمو نتا حبريتا وي نتي زلو تسقم أبت مينستريم ميديا أبتك عند ميديا ناي وش حقرنا يدقن كم ناراتيف كم ستوري كوين كما تجميرو أبوليتيكا مورا ميديا كزرب تجميرو تا أجندا وي تتوبيك انتهي بقى ليفرج بلو اتي كم عينت قداي اب ميديا كما تجمير نتم كفالنا يتفانو مور تسمعنت مور طلباتن كقرب يخلو سلازي نزنا غير كتقاملو سلازي فتنو زلو نزيوم سبات زياتهم بمسار ناتهم غسغاس نخي كصل يزغبر زلو بحالايت فدرالو منغستي again ابزو كنتات زي بتعمي that's why استفلالي سورس سمعكم زلو استفلالي حبريتان استفلالي معلاك وعل سلازغل ناتكم مدمدم تاخذ قبرو حبريتا وسدو مدمدم تناتكم قبرو مغنياتو every news sources زخلو ناي منጭ ناي زينا ناتو political agenda ون كم زلو كردانا لو to join the national army. Why does Prime Minister Abiy Ahmed want to disarm regional forces? They have been around for years, so why must they join the national army now? Is it because of what happened with the Tigray People's Liberation Front picking up arms against the government? Well, the government, the Prime Minister has been saying that it was an era of أقداش تحتي تطلع أبيسي سلمنتايو كابز حلف عقرقرن صقمن النار عيو خلو إزاو ناي كللات وتهدراو حيلتات كقدم زنبروسي سلمتاي كاليوم يفتنا له منال بعد تناي تግራይ كوينات تابهم بهم منقد سلازمت نخومن موقاد يزغبرو زلو انتاي تصقم تبللا سمعيج the TPLF, in which they have implemented a regional force that they say has weakened the federal force that he has used to try to fight in the northern part 3 years ago now against the TPLF now in Amhara. The government believes that the government needs a strong federal force instead of regional forces that are mostly ethnic focused as an era of a TPLF in which the Ethiopian government has been saying they're fighting against. But are the people of Amhara So تملتي ويكاتي سينما قد بوجنت فدرال منجست ويكا برايم مينستر أبين منجستون زغرب زلون تاي زبل زلون اتكد مينا زنبر محدرة بتي بي ال اف ويكا بهو واحد قبل زنبرو نسو نتزوباتنا ناتو تهدرو حيل غيرو خيد مسنحو نتفدرالو حيلين مدخام استقبره كموتسي تدما اتنا سمين تግራይ ويكا اب تግራይ كل تግራይ تخايده وق اتفدرالو عقمي تداخيمو منبار تراي كونس نعو جميعكا كم زي عينت وقن مغبار زغلل مغباري نيرو سلازي وزا عينت اكايدا دحرقت يلو تي ماكلاي منغسي دما نسو سراويت عقم سلازي بلو اتوم اب كللا زلو دما ببهير ونزو كلو سراويتن حزبن سلازخونو نساتهم بغليلو انصار فدرالو منغسي قال سخولو سلازي كم حدا هارمونايزد ويكا حدا منغسي كلونا دحر خوينو حدا عين سراويت كلونا خلالو زبل سنه مغوتيو بخالقن قالوا كيلاتات نزي نغير زي ابينا بز وشتي كله سلطان ابيدو كله نخلو نسكو زوزغيل مور سنتراليزد اثيوبيا فدرال منغسي فدرال مالت فدريت مالت ستيتس قال باور كلونا لو قال سلطان كم زلون تي سلطان ايتوم ستيتس تاي خونالو تهاجر يا ديفان كتغبرت خلقن so far كساب جزلو اتوم ستيتس ناصنا زلوم بايتوناتهم زلوم ناتهم سراويت زلوم يم اجي نزي سراويت وسيدو نتحايلي ابوشت تومو ابوشتي سنترال منغسنا اديس ابا ترايدي كون يبلو ناب يدك حزو يدل سلازلو مور باور كلو ناي سلطان بهغلو وزبل كسونا بلعلي كم زلو
مستبحال يدلي. Amhara right to be worried that if they don't have a regional defense force, that they will have no one who will be dedicated to defending them. Well, that's what they're saying. They have been saying that since the implementation of the peace process in Pretoria, followed by Nairobi, they have been saying that the government is now working with the TPLF, trying to bring down the interest of Amharas. There has been disputed lands between Amhara and Tigray, in which the Amharas are saying the Ethiopian government might be in a position to give it to the Tigray government in Mekelle. So again, the same topic in Andritz and Hina, the Zarab Zalot Nemerit, Stafalalit Halal, Gudayat alone. Next topic, Riadeli Delohum, Gudainai, Wadabu, Ethiopia, Nuadab. دجف جنزبن عبي واجان تخفل كمزلا نخل بروهيو مستكو طبعا بس حزبن زلوها مخا زخونا في دقة بحر زي ملا تأنكو بزلا على تتكمل زلا دما ودب جبتي دما بالتعم كبور قبل على مخانو صبتو ريقون قال مليون نتلوجيستيكس نتكو طبعا يتهاجر بتعمي أشجار مخانو سو كمان مراتي ني انفسترز كزارب كله نودب كنتاتنا كنك معلبو كنقبرو لنا حسب لنا انتس بسلامه منقد انتس بحيلي زبلا زارا بنات بزنبره نمن مالوتيو كابي كمصو بيني حيلي مسمني كواغا كاب منيو زحد ما كان وتر ترترو نوده بعصب كاب تقدم تقملو زنبر نوده بعصب ديوم زحسب زلو مس ኤርትራ ፖለቲካዊ ዝምድንኦም ኣብ ምንታይ ዘሎ ወግነ ኤርትራ ምእዋጅ ድዩ ዝተፈላለዩ ወላ ዝኩናት ናይ ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ስለምንታይ ዝካየድ ዘሎ ምናልባት ንኣምሓሩን ምስ ኦሮሞን ስለዘይተኣማመነ ዓቢ ነቶም ተጋሩ ምስኦም ዝምድና ፈጢሩ ነቶም ናይ ትግራይ ሓገዝ ናቶም ወሲዱ ድዩ ከምኡ ክገብር ደልዩ ነቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ንምድኻም ድዩ ብዙሕ ጥርጣራታትን ትንተናታትን እዩ ዘለዎ ኣብዚ ለንቀነ ግን ሓደ ዓቢ ወተሃደራዊ እዚ ዲ ወራ ወተሃደራዊ تعليم زودو نامرأ خلو بزعب هذا كنتات ناي ودب تزاري بني روس كان اسمعيو انتهي لابو አይደለም ጀግኖች አርበኞች ልጆቿን በመሰዋት ጭምር ነው ሁሌ የምናሸንፈው ጀግኖችን ሰውተን ጠላት እያሳፈርን ነው ጠላት ካፈረ ጀግኖች ደማቸውን ላባቸውን አፍስሰዋል ማለት የናንተ ዋነኛው ተግባር የጸናች ኢትዮጵያን አጽንቶ ማሸጋገር ነው ኢትዮጵያ ጸንታለች ጸንታም ትኖራለች ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ወንድሞቿ ሁሉ ኩራት ትሆናለች ኢትዮጵያ ለሁሉም ጎረቤቶቿ ኩራትና መከታ ትሆናለች ኢትዮጵያ ለሁሉም ጎረቤቶቿ የሰላም ምንጭ እንጂ የጦርነት ምንጭ አትሆንም ኢትዮጵያ በሚያስፈልጓት ነገር ሁሉ በድርድር በምክክር በሰጥቶ መቀበል መርህ የምታምን እንጂ ጎረቤቶቿን አፍሪካ ወንድሞቿን ባላት ጉልበት አንበርክካ መንጠቅ የምትፈልግ የሰፈር ጎረምሳ ባህል ያላት ሀገር አይደለች ክብር ያላት ባህል ያላት መውደድ የምታቅ ለሰላም መትረፍ የምታቅ ሀገር ናት ይህንን ኃይል የሚያዩ የአፍሪካ ወንድሞቻችን ሁሉ በሚገጥማቸው ችግር ውስጥ ድንበር ተሻግሮ ሰላም ለማስከበር የሚያስችል ብቃትና ስልጠና የወሰደ አስተማማኝ አፍሪካዊ ኤሊት ፎርስ እንደገነባን እንዲያስቡ ከዚህ ባሻገር ለብልጽግናችን سو انتهي زبل زلو تمام حرنيا تخلو كزيادة سمعكم اللهم اتمسجناتو تسراويت نحن نقبر زلنا نحن تمعبلتن سلطنتن حجر كجبر زغل أنصار ندو زبل دما زنبركخن نتحجر دما معبلتن حيالهم كوينا نخد كسل زجبر سراويتنا أنا معبل زلنا يزبل زلو بمقطع إثيوبيا منش سلامن رجوعنتن منش قسقاسن حبراو سرحان دامبر منش وجين أجرجرن أجمن نجوربابتها يكونوا نكالوت أفريقيا هجرات أكيد كونيا إذا سمعوا عن قايو شجرنا تخونا دما بديسكاشنن بيهمهن إن فتحوت أجمعتنا دليتاتنا مزجوربابتنا ترى دارينا إن فتحنبر بحيلم بجربتن نخالوت عمبيسنا وقعتيزنا شجرنا كن فتح إن دلي حجر أيكوننا نهنس إثيوبيا كم بحال تاريخ عندما يبلغ إذا سمعوا عن قا إذا تكمل زلوا سلذي تزاربوا زلوا من البعض نوشتاو بوليتيكا وحالكي ويدما من البعض زي تبعلون خوني غليو بتخوين بتجن تي أب وشتي منجست إثيوبيا زجبر أزراربا حلاف نزوز دلوا عكلا سلذي اللوديو ويس
تي توبيك ناي عصب دي ناي ودب كل جزء نمبزحتهم إثيوبياويان زتنك فارس كمخانو متن كل جزء تازغالت نسبي إثيوبيا كتراسنو تخلنت بي ودب كم تعالكم يا وي ودب كابزغن وسدنا وي ودب كم زغن جبرنا حيل بحر خمسين جبرنا كل خلو نبوليتيكاوي نملع عالنا تزبي ويكا هذا جزء external صلاينا يدقق صلاي كتجبر كلها وشتاوي صقمات كغديف كناو كتتكور سلازي حجز ፖለቲከኛታት ድማ ነዚ ብኮዝ እናመዝመዙ ኣብ ድማ እንተስ ፈሊጡ እንተስ ከሽክዕ ፈቲኑ ነቲ ከምኦም ዓይነት ሓይልታት ዝተፈላለዩ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ይወፅዮም ቀልጢፉ ድማ እቲ መንግስቲ መልሲ ሂበሎም እዩ ስለዚ እዚ ድማ ንዘይተዳለየ ብፍላይ ሴንሲቲቭ ቶፒክስ ከም በዓል ወደብ ከም በዓል ዓሰብ ከም በዓል ወራር ንኤርትራ ብሓይሊ ቀይሕ ባሕሪ ዝብሉ ኣርስታት ንኤርትራውያን ብቐሊሉ ዝትንክፍዎም ኣርስቲ እዮም ምክንያቱ ገጅፍ ዋጋ ብርቱዕ ዋጋ ዝኸፈሉሉን ዝኸፍሉሉ ዘለውን ስለዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅኦ ዝኽእል ስግኣት ኩሉ ግዜ ስክፍታ ከም ዘለዎ መጠን ኣገን ሕጂ እውን እዚ ኩነታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኩሉ ግዜ ብዕቱብ ዝከታተሎ ህዝቢ ከም ምዃኑ ርዱእ እዩ ኢትዮጵያ ግን ጉዳይ ናይ ወደብ ብኣፉ ኣብ ስለ ዝተዛረበት ራድዮ ኮነስ ካልእ መዕለቢ እውን ዝገበረ ይመስል ኣብ ኬንያ ከይዱ ሓደ ስትራቴጂካዊ ወደብ ኣብ መሓዝ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኬንያ ኣብ ምዝታይ ይርከብለው እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ትልሚ ግን እቲ ስራሕ ግን ኣብ ተግባር ዝበፅሐ ይመስል እስከ ንራዮ asked this ministry to fast track the construction of Lamu to Garissa and then to Isiolo road which is about 538 kilometers of the Lapsset highway. Initially it was built, the initial contract was stage improvement, but now we have the president has said that's not enough. We need to make sure that it is paved, it's tarmacked, so that then it will be easy to move goods from Lamu Port to its final destination in South Sudan and in Ethiopia. And you know, of course, the road already from Isiolo to Moyale is well done. So our plan is to make sure that the upgrading of the Lamu Ijara Garissa road, which is 250 kilometers, and then currently the section is currently 80% in terms of the earthworks and the initial works. We now just want to make sure that it is tarmacked. The Garissa Isiolo, which is 288, is ongoing, and it's about 13% done. So ዝበሃል ዘሎ ወደብ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ let's ናራና ይኹን ከይድና so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ሓደ መዕለቢ ዝረኸበት ትመስል ንሱ ድማ ወደብ ካብ ኬንያ ክትጥቀም እቲ ካብ ኬንያ ዝመፅእ ላሙ ዝበሃል ቦታ ካብኡ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ድማ ብፍላይ ኬንያ ነቲ ስትራቴጂክ ፀገም ናይ ካልኦት ሃገራት ብጣዕሚ እያ ትጥቀመሉ ዘላ ኢኮኖሚካል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ዩጋንዳ ወደብ የብላን ከምኡውን ደቡብ ሱዳን ወደብ የብላን ሕጂ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ድማ ናቦ ስለዚ ንሰለስቲአን ስትራቴጂክሊ ዘቕንዐ ንካልኦት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት እውን ንኽጥቀማሉ ነቲ ናይ ወደብ ካፓሲቲ ናታ ሎጂስቲክስ ናታ ኣብ ምቕናዕን ኣብ ምስፋሕን ዓብ ወፍሪ ዓብ ስራሕ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ምስቲ ሬላቲቭ ወይ ከዓ ተዘማዲ ፖለቲካዊ ርግነት ናታ ምስ ናይ ኬንያ ከተወዳድሮ ከላ ምስ ናይ ጅቡቲ ከተወዳድሮ ከለኻ ዓብ ስፍሓት ዘለዎ ወደባዊ ወላው ከተተ ቅርፅን ምዕባለ ደረጃን ቴክኖሎጂካዊ ክእለቱ ምስቲ ናይ ጅቡቲ ወደብ ዝወዳደር ተዘይኮነ እቲ ፖቴንሻል ግን ከም ዘሎ ስለዚ ኬንያ ነዚ ሃጓፍ ኢትዮጵያስ በቀሊሉ ወደብ ናይ ኤርትራ ወይ ወደብ ሶማል ክትጥቀም ትኽእል ነይራ ግን ተንክልተን ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ምስ ዘለዎም ፖለቲካዊ ፀገማት ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀማሉ ይከኣላን ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ክሳራ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኤርትራ ምክንያቱ ምስቲ ቅርበት ምስቲ ታሪካዊ ምትእስሳር ምስቲ ኢትዮጵያውያን ከም ልምዲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለና ከም ምዃኑ መጠን እዚ ብቀሊሉ ክንጥቀመሉ እንኽእል ዝነበርና ኩነታት ዕድል ናይ ኤርትራ እዩ እንጌራ ናይ ኤርትራ ፖቴንሻል ናይ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም እዚ ከምዚታት ዕድላት ከምልእ ከሎ እቲ ሃገር ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ክሳራ ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝርዳእካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሰላም ገይሮም 2018 ክሳብ ሕጂ ሓደ መፍትሒ ወይ ከዓ ስምምዕ ንሓሙሽተ ዓመት
بزعبا ودب يخم زعبا كالوت كسمامعو زي مخالهم جن زقرميو ولا كو صبغ زمدنا اللوم تبلنا ولا كو كوينات نيرو تبلنا زيوم سبا زياتهم ابت كوينات ناي تግራይውን اب حاده بحاده خوينهم كم سرحي زنقر سلازي مزخول زلو هاغوفات نتعدلات تقيمك إيرترا بفلاي نزي كترب حالو زقباي نيرو ناي سودان تقم ناي سومال تقم ناي كالي تقم ريخا نزي قدايزي كتمزمزون نربحا كتقبرون زقبا كويني سمعكا جن بزعبا بوليتيكا نيرترا بغرب بغربا انتراي بوليتيكاوي استراتيجي نايت منقسي انتاي يخقبرز دل زلو انتاي علاماناتو مسمني يسرح زلو أنا كم زيجا أب بابليكز مس حبريتان بوشتي سلي عمر باباس لزي باللي أزن تنك بلاي كل يجن بدقق عزبا خلهم one great opportunity ميس كم زجبرنا يردع كمالتيو من أي هوب تكونتات أبزمت زين كلتين هجرات أوروبا حبرت حنتنا مودة كم لبواز نقربكم زي ياخد كون أوروبا حبرت قوم كلهم تايلهم كاتم مسرتنا أوروبا حبرت أوروبا حبرت نمسرتو زلنا نقطبا إلنا زي كونس زين هجرات نحات حدن بقطبات أنا نيجنا وجن تجيرن نفسن كم زهر ما زلوا كسمعنا لويلن سلزي كم إيرتراين تبيان زعم السلا تدقاقامي بوليتيكاوي كرفس اللون هجرات دما بقطبا زين تزت أنا نجا نيرترا مهرا مالت قطبا ناتي من الماس مالت انت تبلني راي تبيا تي وتهدراوي من رجع أي ممثل نيرو إيرترا من السودان إثيوبيا من إيرترا إثيوبيا من السودان زلهم مودنا وتهدراو قصو زمعبل تاي مسيلكم التزلون زمدنا ناي نقدي أزيك نشتي سلازخونه بزي زك قتل غلي زبل حساب سلازمت أنت رايمبر بإيكونومي أزين نيتو زتت أنا نجان دزخونا نيرن نابنت فرنسان جرمن وجن تاوي جنسي قطبا كلتين او وشتي حتى رجزي رمع كبليو مغنياتو ازيوز تتانانجي نخد فتحو تطو نخطبلو زي تخل عينت متسسار سلاس فطرولن እዚ ድማ ኤውሮፓዊ ሕብረት ክሓስቦ ከሎ እቲ ቁጠባን ኣዝዩ ተተሓዋዊሱ ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ምንቅጥቃጥ ንርኢ ንፈረንሳውያን ብትክክል ከም ህዝቢ ሓልዮሞም ዘይኮነስ ኣብ ቁጠባዎምን ኣብ ጅቦምን ኣብ ገዛኦምን ስለ ዝትንክፎም ናይ ጀርመን ሕማቕ ኣይምነዩን እዮም ዋላ ባፎም ብዙሕ እንተዓፈሩ ኣብ ውሽጢ ግን ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ንሽተይ ቁጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብ ውሽጦም ብቐጥታ ስለ ዝፀልዎም ስለዚ ኣብ ፈረንሳ ድማ ከምኡ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝተሓላለኸ ኢኮኖሚ ተፈጢርካ ጥራይኻ ነቲ ፖቴንሻል ናይ ውግእ ክትኣልዮ ትኽእል ዝብል ርድኢት ኣሎ ስለዚ ኣይ ሆፕ መራሕቲ ኣፍሪካ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተረድዮም ናብቲ ዘድሊ ስጉምቲ ክኸዱ እቲ ኩነታት ድማ ነዚ ይመስል እናቐፀለ ኣብዚ ኸይድ ዘሎ ምዕባለታት أنا ودنا تكونات نراهو نطمتكو حبريتا كبكم كفتني كم تريو زلهم very sensitive very أقدس كونات يزلو نايزو قدايزي زخونة نسخون تفلتو حبريتان تلو أب كومنت سكشن بهناس من قد قدفو نزو channel support قبرو كم زعينة حبريتات تدلي تخوينكم ما ناتكم ريتوناتكم حساب بهناس من قد قدفو نابلكو نايلو مارساب زخنو دينا أبكالك ساب نرغب تصبغي من يلكم تشاو أقدس معبالتات أبزوان كنستقبلو لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معراباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي ابزوان زي ገንዘብና በዶላር ይኹን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻት ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ